Jadi may bojokan, bojokan. Jadi itu dulu. Pati mo dito. Anong di na? Berarti bulari ka persikian. Ay ako pare ko na belum tentu tigo karo kaya mo. Ada tuh buat batok-batok kali salat nih dia mah. Sudah itu kami. Saya buat mesin ruang. Saya di sini. Ini program mau. Ang ito ra makutud dulu nyo makan di kwek ka sa paron. Jauh. Boleh saya lihat tongdang bu ikut pas kurang parikir kita mengikuti dulu. Parik mat. Boleh mengikuti hari human non. Jadi salah do. Itu. Jangan boleh lihat tong boy lihat tong kadamu humah. Ay buat sebenarnya tong abang. Itu ngato ngarap pas pinggir rumah. Ini masuk nak. Waroknya namu humah rupanya. Bilang tong mulu hayat tong memang alaha warna mulu pinggir di pasti kita sebetulnya kan lah harang jadi gitu. Dang delen ini mo man yan. Iya tong mabay ya. Biar humah ni pasudi do ko ni biso mo lo kay biso ko ni. Ukuran di parkir to. Balurusan di parkir di hutob, dang urusan di rumah. Iya tong pare ukuran daerah rumah. Iya rumah. Hubungan ni pare ko. Rumah ni karena ini. Aduh, masa marah sama seperti kos naik batu orang masa adik deha tuh. Engkau dia mas haru padi. Itu kurang 20 lisan, sana 20 lisan. Masuk ke bang. Kan meri berjawi. Kali pamana merulak sekali, jadi alat batu dia kita tak di tengah-tengah. Kali kita maksudnya tuh, alat bantu dia tak di tengah-tengah, udah nggak pula tali. Jadi gitu. Ada. Di jadi kedua abang. Jadi ketemu nah. Oh mau sama sama. Nah, satu barang nggak pasti. Saru padi. Kemana iso. Kumay ba? Bisa. Ayo pare ka Saru padi kat sisi lah. Odo pare wani baraka. Odo saru padi sisi yang to miki pare. Gua meringgan itu dah. Cuma Ana barang nggak ngalung pati sana rakiro. Pikir deh, ah tuh sini pati kok tuh sini. sama itu. Kesurat mah. Ya itu. Memang gitu. Iya, ada. Tidak bang. Tuh bisa apa? Nah, itu mana rekonnya mah. Jadi kan mau betul laksa kali sabut itu tah. Itu bang, saru padi. Sar sama saru sae. Mau di sana saya suruh. Gimana? Udah suruh saya. Dia mah. Itu maksud tuh. Oh, habis dia. Ya itu pare. Saru padi. Nah, tarik lagi kan. Buka wis ada. Ambil ke. Belum dilikuran di sini. Oh lo. Ini deh. Kamu belum lipat ini. Sekarang udah bang, sekarang udah merahin. Mau tahin nanam. Ayo ngolong, tahu-tahu masing-masing. Gak bingung apa? Dua puluh kan? Nah, 12. Sama. Apa kan? Sama 12. Bang, ayo, ba mana na terulan yung kung ay butas ko. Tartaw, na terulan yan.
ukuran mai tak saja. Ini mama dulu lalu. Pasti. Iya. Kemana? Ate. Pati ka bang? Lang may pero. Apa sih? Hindi mangulat niya ito nga. Ali, bibe. Dito taksa ko ni. Wala sa nga mo hari. Salah. Agar dihur dia gitu. Itu kayak bupati ah tak tewok namanya. Iya tengah arti Kalau kursi dari perumahan Sokan. Di sana ada tabu me pastoran. Di pinggir rumah itu belum sih. Tatar time itu tempat itu. Ya proses di turun. Ujuk-ujuk mak masaim. Ini mercau itu naik. Sapalang rap kita. Mari gini tak pang sini som. Terus Dari juan nih. Hah? Udah dia bang? Pas diisi bang? Pasal 20 lo. Oh. Apa mau nang? Garing apa? Angkat dong. Garing apa gitu? Usah lurus, miring di. Terus ada lurus na buti. Katikan. Daog, miring gue, ikut sad de kelurusin na udah haunahan. Daog, tu sad Ba. do. Miring gue, ikut sad do. Lurus tu sad, haunan tong-tongay. Dak tu si, tu sad do lurus na. Kurat tu kiri. Kurat tu sad do. Son. Kurang do pe naik, kurang lurus do pe. Lari di pe. Seru do. Gimana? Udah ini aja. Pak. Hah? Lebih tinggi dia. Udah baru beli. Blok nata. Kemudian tempat kita nggak tuh pati nasan nakti. Udah lepas. Sebelum bila dulu peranu gitu pas olah menung sih. Nah, 20 tuh kalahan 20 kami. Saya tak foto pasti nak. Alian gue seru.
Pendek kan non. Alam gajah kalah itu tor. Mau lu beri batu park sudah. Mau sa park itu taruh pada itu. Lo 20. Ini kayak 20. Cuma 20. Pati mana? Nggak. Udah. Tuh dah. Bahaya tu ni. Aman ni anak ni. 2 tahun ni. Tadi yang bilang, "Abi kamu nak tak duduk ni." Satu ngaruh, dar satu ngak. Tapi anak ni pas ni duduk bahasi Lucio. Tabaho mata bisu. Tabaho mata bisu jo. Mana bawa sih? Nan. Ini apa tu? Ang harus diri berkurat terbah. Dang yuk bang. Ayo manigang boleh 20 itu mau ima laporan meter per beri bom atau ala ada yang berterima 20 jelas orang berjalan di pasuri no dia yang kolan ini ini bisa di pasuri om Mana? karena banyak asal lurus tapi kalau nggak dari terbang dan Iya, hanya harum. Hah? Hanya harum. pertolongan di perdah di pertulut Iyo. dong yang mau jak Alai, aku pernah ngotak dua orang kalau batu dia notap ini sebel lihat di perhatian, jangan rumah hari jadi dia aku pengen tona karakter di dalam ukuran 20 karakter mau bisnya itu perintah nah bilang kau perintah pun aja lah 10 lebih itu memang ala ibu buat ibu kan barang nabi nering kalau buat jadi 10 lebih mana aku sekolah kayak perusahaan naik Oh iyo, garat kapel lu sudi. ini 10 lebih sudah aku perasa kau ibarat kami kurang senar biar lebih bagus Sapel sih ada apa sapel sih itu hadir kita kuri pengen lu kita mau kur yang ke sono dong mang nawa berponi pang alain hingo ini hingo di hani 20 ya au na doh mama mari benar dok tongoni ai do rana kepatan ada ni alain lebih no itu tuh nanti ya ayo beras kalau kita ini mau purau dari tongdak gerakan jauh Mana ya sapel lu? Mana tu sapel lu? bang itu pergi mana bang pergi mana Ikut dulu. pergi Jangan cari pergi. Gulung apa maju? Sapel lu anak orang sapel. 20 kalau kurono kuya ba kalau tinggal jauh be marah au anggo roh 30 dia alain dah hidup kata dana Alam mo ba? Ina mahamuna, dono mo dia sa pulalu, keputusan mo na igalo, dak keputusan la. Alam ko na ho 20 dia. Eh dari bantu na dulu dari rumah situ dah. Benat to horok ko na. Ya betul bisa plot Mo lo ke bisa keputusan mo sa pulalu dia. Keputusan mo na ang keputusan 20 dia.
Tidak sekabotak tidak Kung jalan. naari dak kuboto mangalusi. Hmm. Baik, dak kuboto at mangalusi akan nyo dami. Baik to kisido. Ay memang na jelas-jelas doho daw mamari. Diyan nya dun na 20 lusi. Ala Memang pete jelas tanggo di hamu. ala pete Dak pulau dilihan. kotor ukuran nak. Dak pulau kotor ukuran nak. Ala bilang di hamu. Anggi jelas di rolok ini. Nyak kuat deh. Ada nga kwa. Jadi Ayang ko ang dito doa na na baru pingot. Na baruon. Ala parik sana dulu satusan. Enggak jangan udah perbedaan. Ay, di ba na Ini sa kan kuya? ini kan ang gusto tong 20. Alo pwede kon. Alay na masahay, mau sa mau na tuwi mabahi na masahay. Ido. Isi mahambuso, di may kaniro iro ko gabi paruru mahita. Ido mabahi na masahay mo na huy ko da. Na mau sa mau ri, kaniro to na. Tangalas tira pwede. bola arong bola ni. Anya pisa utula, ala parutadi do, isi kita do tom na hana ido jahadet. Kosong 2,000 arong ni. Sementara do isi Bibas, makanya bibas berjauh sini mo. Ala nakingan mulu di sungot do mulu di sungot na sebaro na di sungot. Tak tahu tu sini Aku sama. itu sih tosong ano. Mulu tuwi Tak na ada mulu. jo. Hindi may. Hindi kurot Mulu Mga parikon na petor. Mga parikon na petor. 2 bulan iya to. Mulu to sa tarbo to di. Napi na sa inson, dap pula kibara tak bihoy mo ma. 15 ma hamin do alahon. Iso di sungot. Oke, buat apa dapuk mo? Buwa ba iba no ay. Padapok ni ba? Dito kita tang manang do ana di. Ay 10 ma hina ibar 10 nom. Jadi bila kurang bilang seru juluan. Di sungot to Tak di sama sungot. pa sini. Bagus sini di sopa. Bangik celu tu so. 3 meter ma parik to parik na. Tapi ke parik to parik. Siguro na parikon. Sabay parikot do. Eta betul kurun mesin so. Iya, gua kurang to parik to parik san. Parik to parik kan. Nah dari sini sih level 50. Iya, 50 bakal to posisi. parikon pas. Ay 10 masih sana kan. Ya 50 ma. Peter do deh. Peter do parikon. Ayo, sino sabu ba may sino. Sino di ba ani mata ba? Ang siya polarik kan pas no, di sini so. Ini mah tepat lar so. Ang jadi. Kan bui kan mo ni sudi. Ay no ro bui dar tali, mo dar talo. Masalangat du sudi. Kan bui ko mi mo kutu tali mo dito mi par kan. Patok patok. Di sini na marmiring na mulot. Eh benar ka song liwa tong mo kurah kya. Jadi risi ko. Yang tak tertarik tali. Mulu tadi ko tali no semma, gabi 30 meter no 32. Kan? Mulut seru musi hamu enggak sak musi tu ponan ni jundu na musi. Tak tuh betul. Yang keconi lo sapa semua kurang. Peter apa? Peter. Ay lang boy persegi Sona, langsung. dan gue persigi langsung na songoni matok bende benala bed sebetulnya. Dos ninaw na ba dos tayo ni pero berbalok na mga turon. Unang nga nga hati. Langsung ni men turun. Itu. Kurang seru. Itu sih namanya. Itu saya itu yang lurus sebetulnya memang bawa non. Itu na tarik aha. Ayam ada pengguna bukit nak pasang dari kita. Ini apa ini kan? Kurang masih paham. Ini naman sa yang non. Patri. Orang ulam pati ko rin kita. Baca prasi. Ya. Ini kan. Ini nakingan ko dua di pa sa katong. Dua dia. Bukan di dulu di. Di benito.
parkir ini. Ini begitu naik saya bilang ini. Sini maalai, mandor usaha di sini. Karena menyo, benang kan, tang lari kan, yo. Oh, mereka juga sebulan juga. Ido. Nah, iya, kita lupa di. Oke ya, mungkin rubber bentuk lekan nah. Mereka nggak bisa juga berfungsi. Sekarang kalau, iya, sekarang kalau, pasti ngapain nama saya. Mata ini, aku nak balik, itu apa tuh? Anak salah yang tuh. Anak kesempatan di terus nang, ini terus miring-miring, mengapa di gorot terus? Tiga tunggu tadi, kita nama tuh apa bah? Lepas kemajuan lagi. Lupa itu juga, gunung asal tarik. Arti sana lari 2 meter. Ini mah pas. Yang kita ukur pas. Boleh. Oh. Satu tarik itu dia apa? Nah, sisa 50 kan? Sekarang. Oh, kalau dulu pas kelakangnya tuh. Nah, ini punya dulu yang ngebasahin nah. Oh, itu sih. Oh, banyak kan nomor lain itu waduh. Ini mau satu tarik itu di mana untuk tarikan. Nah. Memang ini kepesan masih. Berapa padahal? Biar pariki. Dulu. Kalau mau, apa sih kalau orang miring kalian mah? Ada kok di rumah sakit. Terus. Ayo, op, sini. Mana paketnya, Kak? Oh. Yang untuk pari. Ini pari ini. Yang itu pari itu. Apa 20 gak ikut tusan. Iya. Walau itu pari kok asal perlu dia mesti. Jadi mau lan pari kono ae. 10 itu 11 lu di. Iya lu. Ayo pasti perlu. Ay, paluwa ka na rin. Ano perlu aja. Lakon. Apa? Oh. 11 lu pari. 10 itu lo. Ang kurahay. Plan. 11. Tak perlu sebelah. Itu di mana kan? Nasuboy do sa pariko. Hindi mo sa. Oo, napola na. 10 pitu mau parik. Berarti 50 pitu. Bisa. Han po. 50 pitu bisa 50. Itu meter lari itu. Parik. Amma bang susah. Apa meson sah. Betul jo hawi. Parik ini contoh nama dia. Dah. Daw. Sebelum lalu. Masuk lalu. Mau di mana parik? Kan itu naik masalah anak.
Istilahnya di pariko di bagian ini sudah di bagian di bagian yang tunggu di mana enak memang di bagian halakot kan itu mulai bagian halakot do pariki di bagian pas dia halakot cepat kan itu jalo. Ini mulai di luar ni ada yang tunggu baru pariki nggak pasti mau orang halakot je. Mulai dia halakot di depan. Semua ni benar. Jadi pokoknya beda dengan pariki. Kalau dia lakok parik pasir aku soplel. Mulai pariki halakot do pariki. Alai biasanya parik ketar seberibadi. Jadi songoni namai. Jadi di payah semajo bulu saya sahabat terboto asli meteran yang boleh cokro mangira atau miring di belakang marah kan itu. Mulai sampai kerjut dulu. Ya nggak sama Lenga nang daw bisa ni. Asa buih dah. Sini na. Memang tapi nang di kerja. Budi me ulala. Tapi nang di kerja beda pola salah pas pati kosa duk musi ulang. Dang budi ta masih ABB sonari. Bola hanya ini belurus wah. Belurus. Dia mau lurus noni lala. Open nong apa son dari hamil 20. Boleh belurusan ini. 2 meter kan? Ibu mereka. Pas ibu beli di sana. Karo. Kalau parik na milir na king parik na di jungon. Karo biden. Bahasa yang beda na. Kita ngambil na king budi. Orang iso dulu lurus budi, orang iso do. Kalau begitu naik parik kodang. Natar buti Amma isa man naik pantik nyo. Nei pudi jam nami. Pada di Isa may pacur nangi. Dibutuhan Ama ako may sa pacur. otikon. Ya tersonod dibutuhan na. Butuhan na do. Ah, di sodot to sa ko. Butuhan na do. Madala ni. Di dalam ni. Masalah perbagian nung kayak buti-buti di studio, buti-buti studio. Mau bang lutok, mau teh Para hutok. kita magat Mau masalah parik ini. huton. Dia masuk tukang itu, buti lo bang. Kan akin ada kurper juli mulu naik naik suni. Naik isokan. Dia harus ya gibison. Alala isa mang to sanot. Ali mau bicara orang tuh. Tuh, ujur. Meso ali mau makutut sanon bukan odon, mau tonga-tonga. Nalay mo tayo tapati koron isa manol laryo. Lari. Ah, halam mo to sa otik. Bidang masalah kinyon. Butuhan no. Wala ni na yung multa na yung talurus dagat tung. Jangan dong nahang bobetera pinggiran jangan dong. Ang bujuk Alay ang do titu nga jelas lari pari ko Itu pudi tuh mera. nak tua para nukan. Iso mari hami itu na tonga-tonga dua belu. Iso nak paron. Iso, nangi iso mari hamu. Tidak don buti no studio. Di Iso bisa ngoni mo so ni belota. di pelurus kayak buti don studio. Haru padi. Tung bari-bari. Di tonga-tonga Alay mo ta palurus alham marutuk sa otik do. Wala ni beda na. butuhan ini. Itu betul. Wala di sini Wala tonga-tonga ni beda na. masalah. Mulai pelurus. Mau dipalurus. Dang na di ujung-ujung tau. Ada bang di pelurus mai. Tergantung juga do. Jika ada narahan, mau tua-tua ada baik. Malah daripada tujuh itu tuh. Alan ada babuti do nang nangin ikon. Alan nga berpatokan ikot sa pari. Lo masapari. Na marbegol pa isong ma. Tak saya pasti ngasih nyok deh, anu gawe erge. So haruhita so nari nga repo. Gawe nasuho di. Hadua tu anak kota so dia mah. Bahasa songoni. Jay alanu nga kitintuan arong pariki. So nari berperoma tu pari. Nyon na ba? Lalada. Kuno para kita gini yang sini. Uri mana dia sa meter dia taruh wahid sa pusia. Harus dijual konsumsi ni. Ano so na uro. Wala nga sa hiyo sa dana ka ba. Di sunari ko 20 dia bang. Bego, mo so na. Dia Alam mo sunari sa pasok lomba mo le pasok kamu. Gabi sa piyali mo. sa pusia do. Sa piyali penurak pola alay hamu na maksahokan. Jang na siyan rohakko. Beda ka sa Barang to. Para lang ko na hubo to ko 20 riya ito. Hindi sa hubo sa dana. Ito. Bebas itu sono maju bebas. Yang kalau aku betul betul Pare kita maju sa kotarahan. maju berjulu. Pare kan yang di hamu do pare ki mang nahani Ani pergi jeng di. pergi. Dabo. Iya to ngolak ni ya. Alay to kurumusan lusan itu. Ay kosong do kiri seru. Iya, Tak boleh bagi seru. rak mangido mahita tutana kosong. Dari sani. Udah bagi sih, saya kalau tinggal Tinggal dulu. ribet terus na bagi. Ay matong iro na ho maksud. Mangirere itu sih maksudnya itu. Makairo na. Undang-undang merugikan seseorang kan itu maksud. Ay, Dadung na boy di palurus pe. Dang arong narugi iro na maksud. Daw. Dang narugi ay kosong do di. Arang pisani. Arong do sisan iro. Arong do piring. Iro na ho mau maksud. lagi biolo mas patu. Bolo sa susah kombu tu Sony, kita rugi. Ala itu manu saktusan. Anak kita mau Tidak tusan masalah. do berjulu. Karena si lalu berpiro maksano. Bisa kita yang ngulo kalim mo man. Alam ko si seri. Ay arong do sisa di seru. Ay nagagak sisa sering. Masalah apa to? Ya no biar hu nena non. Ewa sa dubel han. Ako wala ni Romi, ito dulu patu studio dari peripeu, taruh ku dari peripeu di Ay ribet doon. Turuk bolon ni Kau ni sini Tama na do bolon ni. Kau na lakod di dulu na sa pau ku teso dulu na. Tama na do sudi bolon ni kuhani. Gano hanu. Udah na pola perlu wis Dali na perlu. Mari pare. Mai Ay pare, ngai tabe. On dulu di patu di bagi-bagi yang studio.
Berduru. Hau mamuna ikon. Ulah boleh muna parau di rumah Aro ko manisingat disi. Alay sa ni mura hula de beno mura hata. lagi di. Nga ha mi son na telu alay okay lah. Okay lah. Hudok ko tuhon na Amang kinamata. nutok rumah na pacu perjulu. Dalam na pinang buy tinggal di kami. Pertak-takan na pinang Dan buy go tinggal. Diri dari hani. Pertak-takan na dalam na dalam na. Ako ko tuhon na tinggal. Karena naman natanak orni sa bilat ho mapangarib dapat ko. Ay nako manami sudidon. Hari mo Kalau na sa ba patok kami do ikot duro ni home ikot di hani. Kalau di suhani. Kadang ang golan niya turan ni parutaw do. Nani molo nung marpari parutaw dan bilang berduri huma. Tang berduri. Nung mata om mapari parutaw. Oh mapari. Ali molo orang marpari parutaw kan berduri. Wih, pikos na sa una tabay no. Kos na tapadi ko sa pura sa na pula gibi. Una sa ikot tuhani. Dihalakan asa mo to omo do mga lusi. Budi ho mang orang marpari parutaw. Napa ndu pari parutaw kan bilang Ako berduri. madrok ko nakingan. Ali molo orang ngaruk pari parutaw. Buru parutaw cak Ya, sebu. nalik ko budi. Ay nang masala di hani yon, nang masala hamuna Eh, nalik do. ko budi. Jadi sudah nak. Kayo mo jo. Uri man samay tanik, uri samay der. Saru bay tanik. Bau nang atong. Nga udah ko lobi do di sa Sini dulo pulang ni. na pilu kita no. Jadi nalik ko tumedo ko. hita. Iya tong. Nang detu si Masa ho. pati kos ni. Oke, man. Kalau kata 7 meter nggak jelas lari. Lalu Magkaibisan. kita nggak disodok. Mulo 3 meter man. Sa pulisiya dia. Nakpala sa kanya ngaki. Oh, 20 dulu. Dua na. O papulitolo. Ngalu yon. Pa ano? O pato na muda. Oh, apa tono? Sa parikato yon apa plon. Sa parikidi itu kan. Kamu kurang dingka kiam mai ukutau duku bolo apa plon mo. Karena parikon, ani sih parikon. Parik nahir mana parik muno. Ay idan na sa buboto. Ay sino mari kisuro orang do to. Dang do biadu ay pangarap to dito sa. Kabar na masita mo. Kabar na masita. Ang gona masahido pe ay ang gona di parik nagabiala na maluya do babi. Imatong, iro. Ini ala ukur kami son. 40 meter mo. Berarti nalugi kan. Dari dokon opung 10 siero. Suruh dia. Pulusiya do di kami kuni matang. Ay do 20. Alay bolo 20 lalu do di bayan. 20 lalu di bayon. 20 satu son. Bangat anak dang lado bulu barang tak kau aku ya Ima atong nahuboto padok ni mana do. Molo awat tong apung ang kono foto 20 di hami dang 20 dang 20 di hami idang ko tak Ay sebenarnya alay dak pala na jujur na ima. Ay ni motyanon edang dak sibagyok tianon. Alay ala mit hahaniba o putugahon dabe di pohul sahat inape nasongani do tuhan. halin na tutin na tutin lo mi Jangan ay watusi do duhuti di bawa akan tutu do tawon. Ayaw dak pala na gabi mang bulu tak sa meter di sudagal. Wala 20 meter bi pindo nakin nga bi lubi di sedu ani sebe telubi. Dam dalan di sedu lubi. Alang go sedu lubi ang go masakal. Atura tau kurma sianaru. Dak kuboto mang na sungod dia pergelo nyon na masahay alay mulo sungona udo. Ay dak na huboto di pare ko. ay mato na kaben na kinakabo Ala sa hubaboto ham. Dung pide siano pergemos di pare mo di bagi-bagi na mangamuk daw. Asay botol ho na mangamuk daw Kini kini. bagi-bagi. Pakitak. Mulo diri. Kamu ngomong deh, diri lagi. masa ngai baru ron na masahi Di baru mo ay. alai pengertian bahasa di baru alanya ha Sindi upung. Ala susunin na. Ala suara mo cari ni pangulina. nah jadi artinya soal mau taruh kotu halakan noeng halak si opung simula baru naik pertanuannya lai Bah, mulo sungona udo. Ang gurang di hatong jokon na di huton. Berang dang gano bidda. Duti tibe gusto ko. Dai mat kau nah dok. Ay Hindi soalnya ko ready. soalnya dokon ni hamun na tua-tua. Habang lali tinggal tuko. Nah kan? Oh, lo alay anak Ini man yan na pasti mulo umum do mga let tani itu halaki mulo mula dum lak tunung dang bidal ni mulak pribadi. Nah, Mulo umum do mga liyan kan hiro. maksudnya saya yang balik foto. umum deh. Hindi na. Apna keduk yang obat dah kara. No. Alay may biar ma bapak di bawa me tawi. Kualusi. Asa bulajol marodang adong do sapongkol. Asa foto. Lima kolong dia. Di opung na baringkat mahita sa nari. Jadi senari kan ukuran ikan ngomong mau plono, awe kok nak itu belu kok. 20 meter on. Tolu pulusi mo dia bolos sama ni do. 20 tak bisa pusi maksud mo 20 ya. Dia pusi ya udah. Eh bolos. Tau kurma mulai sana nang gabiano number bedai. Ai di botamu na do. Tau ukur hamu mamulai sana. Sana hani ikon na di halak si Marlikian. Ukur hamu mai sahat tuton. Ano.
Molo adong do penalubi yang no di kurang di halakon. Tao do margeser. Asara ketemu. Tao do margeser. Jala ima molo tusana non, molo saya dipaksa do songoni di dok ni mana. Terpaksa buat 12. Aku nggak tahu. Ai saru ba do tugu ni. Ang suna na nga budog lalo bang. Dang ra kartak ko do sa nilo mo to ba. Ang suna ba. Ay ang songoni do. Ayaw, ay dak songoni. Ay nang kakalahop pe na masay tikidulu na alam balu. Ah di dok tiba. Ayaw dak pula. Ala na ba. Ima to ngay iba. Ay najujur na do ay nakula rebellion tanongan ito. Molo tumido lobyo. Ayaw pinakpiuswak ka ni ala na margelo do dibain. Asa adong do tadda. Ang ko naman ni boy do. Uswani pe bago tido ho duriani tadda tu wakada dana kodo tahe. Unang adong kadua perselisian dia kana foto. Aking Ikiri uluta ta paring gammo pong. Ikiri uluta ma kang to kan. Ba idon na hudok nakini. Paksa idon na hudok ketua ni serosi. Unang saru pada tu nyok jadi dok. Ayaw pedang na pula dia. Baharu ibe sona dia tu kupahom tu. Ahola. Inang ko na masih biday nga pasti masih biday yung punghulan no pinga sa pusi o do 20 sampai ohulan no biday sa meter. Alay akura hudok maju tu ko. Alay tabi maju na marpikir alaga bin mangarap tu maju akas ng nang disukyan. Akura maju rupan. Kianon do maaw katang isi do mga liat pergadongan tu si. Ko maju na. Akura maju ro persipiro. Isi do mga liat pergadongan dan torau. Ima. Alay molo adong buy. Puro mo si Jo libat na mo Jo pung. Kan wa ploro na kiano libat nyo. Wasa gi wa ploro mo. Pasok to. Sa parikahan, ison. Subarog no. Wa ploro. Idi hubo to siya ano kalaki do mga rahon. Pe aturat 30 siya. Ito na yun. Tulu siya do dia na hubo to. Alay Kasi ni na bay. Ay ala na activity saan, wala na masala ni para ay doon ay tayo. Jadi Para ki, personal may po. sabi na pas tu ala kudo. Ikurang siya na buti dasar na. Sabi na pas kudo. Yujung. Jadi dujung. Dujung do. Dujung do di son. Sopo 10 bidro di hami. Iso 10 pitu. Nah, isan 10 10. 10. Ya pitu. Ayaw pe yang godi seru dah ko tu si be. Ala na bari mu ada ko parikimu. Ala yang godi seru cura pe du kurira parkil tu ujung nang di baru na tu sanga. Dang adongi 30 sia. Adang mulu di ujung kira moru do perbagian anon nang nama saya di rok. Alai tu san tak pala ko tu si. Ala na dia upe ai haru dihalat at ngagirahani dua bagian 30 pedang adong. Tungoni do ranang dihalak upi tugero. Do dia upi jimron. Ye wa maringan sunari. O tanong nang alubyo. Nga guru ko nakini. Yukur masana du. Hediro kuron na. Ay pare na sanado. Sana du bulan pare. Ay na ngahuro na masay di pare kala kita kaboto. Kuboto. Tang nodo dang odang on. Pare nado. Jamu. Pare perpinggir dia dulu. Seni Tadi pada dulu bangun. bayu betara. Tani do buti. Ape buti do ama. Inna gabi aku lu Lu dia betara. Daki ko ukur hami dia lakon duda parpacur 20 meter. Ya lo 12. 20 di hami do turo 20. Sudah gawe tinggal 10 bidro na panjang do. Ada 10 guys 10 itu keterangannya. Memang udah nakini. Jadi adong bagian kan 2 bulan bisa. Mulai sianon. Sianon lu siap tolong. Alai ina. Ada foto kuang. Alai cukup kamu mah. Isi video kono. Yang kuti benar itu nah duti benar. Esok budok aku na tuti do pida pula 10 taro di bidu hutan. Ali yang donon. Dan donon di pula lana suatu ran na tau tersunguni mak. Dan majaran na awak bagi perbedaan kurang dihalalkan. Ima jobo. Yang nama api mulut itu nah tiba na susuri de benar sampai perbedaan di kan. Ai dan Nama api lang di bola di akhir na perbola kan foto. Dan mungkin Ye waro ngapu pengutem na tuju maraon. Pengutem na tuju ah. Bamu. Aso na ako siya mamarikon. Bulo na gabi dikira hawa mengahu. Berang atong nang ibang nay si may Ilang nang na bagay mga utop. Tang na mga hirap ko. Napen Saudara keterangan itu tuh. ramang dia.
nang no jujur turu polisi dun dari amo dama jujur ramang ni sila Ada tu mga apa problem? ngapa Alay ido na hudo. Edos do perbagian ano sa seduni kudo alay dolo iman na. Lolong meter. Ang gamat do. Apa plorong? Ako ko do bidang yalon. Do di. Ayak ko to serio kurana. Alang ko bidang yalon ni. Idong bagyo to. Ini di. Kada dana tiba ba. Alay ba barbalok na. Jadi lakinan Polo sisa 20 meter ala ko nangi. Kasi ang dikurami sana 20 di parpacur. 20 di alakon. 20 di hami, 20 di udon. Itu nai. Yalon ko Dia sa aku gabi sa pulpito nama. Orang yang basalana. Pulala. Yung huwag pang nggo ay matto. Hati tu meter na itu baru na. Ay ido na Tulu meter na kay baru. Manibang do. Pori seru pitu meter. Hatani na tutoy. Dahil yung kurma mulai siyan Di sana do ukur. Oh do awal na. Parikon. Ay parikon do mentuban. Dole ka do ay ido na hudok kole ka do. Salah. Di pihak ko ma sinenggulan lomonahyan mamangula dung dukur siyan amatua jodo. Iliam ma pire nenggula dang dukuri. Ngotam dah. Nenggulan hala babai sinjeli dang dukuri. Alai dang boi suri kari jonna satu kira botar. Sian mulai amatua jodol sahatu somma diukur tusen. Perbagian ini sawingot Molo amang jodol tadi. 3 meter mana sida tuson. 10 pitu ma di ujung di ahon. Oke pas deh. Apa perintah tuson? Basta pergi 10 10. Do ketong. Alai mo lo 10 Oro kari yang Jangan sepuluh kurela. 10 pitu lon tano. Ang rak talaw. Lalu ni 10 pitu mga bagyon na beron. 10 pitu na bagian. 10 kakak, 10 pitu kakak. Ay itu kena tinggi bulan dah. Alaku. Enak na lupa raw 10 pitu mga 10. Lain ukuran ni tano itong. Alay sudah ko mga 10 kan. Ala na bagi 10 pitu. Tari do ingat kan na jul. Ini peringot dia pun. Jadi perlu pa ahaton, perlu do tuntas sonot tang tarsong dia pe. Asaringa tu kurian nyari. Dia makarjo, kena makarjo. Nah, sabu makarjo na aturan bagian lah. Ini do. Amrai. Isan 10 pitu, isan 10. Aku lari jadi. 3 meter. Ada 3 meter kali koktan. Ang go di ujungan ido na suwat tusi na matahay. Alai kan nga hudok siyan at di halakat pedang adong bui di 10 pitu di ujung at mulai siyan amatua si Kumar Ay namak si Marlin kan baru sinenggolan kan ini nama kaping saya bama. Joda di Joda. Dujungon, Ujung beribo. dujung beribon. Dia tu nang napala na maon. Berat na. Mangnya ma ala nak tu kursana 20 pola mangnya itu beribo kun. Pola begitu habe ni lala. Ay isong nga jelas lubin mo. Oh, lo eri to. O plor. Tar maju na lu bisa not cawat kini. Lo di sana. Dia negeri baru Kican harus di buah ni. baru dia Baru. Olo. Ay baru na baru. Aduh. Pikir. Pakata do yuri pakata ulay do ngono julu. Itu. Nang yukur ulay do. Tar madular sa may tuning. Tar ni di. Nak perpati laku dia. Ana julu na bang orang gogo ni ula. Ido orang gogo ni ula. Basoni ba song ula song gogo ni ba. Tar soni di. Ay sanari hitak kan oposo. Kadarik-daringan na tapati kes na salay. Ini to. Nak tayo na sala. Ay sa tungrok kana sala tujulan nyari. Nanti kos naro mau tapati kes kana na salay. Ido so pendapat dia. Asal nak serobe na sala tu julon nyari. Nak na salay tayo gusto. Na salay tapati kos. Ido. Alay do siro hatta ido to. May mga dikirungon ni. Nang sona atar sang di Jawa. Alam mo saya tahu itu na salah satu hujung salah namanya. Berarti memang itu na salah kita. Saya tengok sana masih na salah. Ay salah mah terus. Gimana song dia prinsip? Ayo tong ba marhon. Masih di jumlah nunggu snack di kan. Mau naik giring di sini mandali mungkin enggak orang-orang nak. Kalau bilang sini namu Onom tuson. Halelo. Masuk tuh nggak ditaruh. Oh. 120 doke. Oh sudi? No kona suani. Ah. Tuson na dak doke to kona suan doke. Oh, Jalo ni kurma sa mo orang napigan ay hurang nang. kita boleh masuk sisa na. Oh, pijiru mo ba si?
Sa Joe saya. Bang ni na may. Benar pung nanyata mata bereng, nanyata mata bereng asa bui tempat dengan asa bui kita mangula. Sa batang na siya na pikoli. Pituna. Na pikoli. Masuk puro biya sige min na papa no tipid. Mas wala nang kuran na jo. Foto ukuran niyo. Boy do. Ya do Napi sudi hamik sa udik na darulang yo di ala orang. Ala tigori. Sige mo biya mas puro benin na sudah disir biji. Ya terbaram opung. Tiara namion. Yang dito wa hama do kuno mu. Na imatong rokasa, imatong robani lapatan na opung. Buat peta hoy. Non. Molo ikon na si songonido padok ni si Darbin. Marahay mana marak politik terserah. Kalau ya tahu, asing-asing tuh hatan ni, namasahi. Sonari nunga ngadilay mo siya di mana-mana. Molo au maranak marburu dapat. Di mana hati-hati. Akan nasona tahu dang olau ngadi dahamu molo songoni jadi. Alai bolo au nok tikosi huatahon huatahon. Imaring na tungo po natikosi mataulahon akan asalay tabaringan. Unak pala bek kamu tuh amar bunga-bunga siya nahinan. Bunga orang itu. Kakal soso. Dumulay siya mangulu pangulima diajari do amar do natikos. Ewa sewa bunga-bunga itu kamu. Ay katami do kurang. Asya dihamu na do per ahanyo. Atum jolu ngahudok kon titik ni buat tamu jo perjolo siya namet siya pumarlin na tagabe pisogo silo mamumay ale bolo au do anggo mangodu do pesi anak ni siya di tuba mula belgin daktar agudu do alay bolo di boy mo pertahatot sugut mang nagawiwa kanon namin di paparan ni natulog Hol bunga so. Doon bongwe mo wala mamatah ang gudo dorang nang dilian nang doho do amat siya mabay persulta sida kasosok upahon leda pula wala sungod ma misi ni molan dukur masyanan kemudian non asa dibuat na dia syanon na di halaku petugahon termasuk siluhut tubuh perana baru dukur mana dia sa polisia tison molo di kurma musyana dia metro pangguli masyahan imana gabi si Johannes pusat 20 molo di ujungan hubigi kabarna nama sahai gabi 15 do dihalak kad di 15 di ujung Tuhan ikan non 10 pitu do 10 walu di 10 pitu do 10 moro do 2 meter di ujung hatai dah Isira mana kono pu akan metuina masih tikiri baru mula ka ay alannya do martakarau ana parikon bahasa terparikamu bolo naik parikamu ay kapurok do cuma nang goda dihalaki di parik pasok buna di sita arong duhul bun no pergadungan no parang ko pagibro ni ri Takpar. Karena para ison na dulu ini ano pong para ison jarudo bi jani sipukahyan yo lo apo jimron iya de parik tu di parik may mereka de parik na jolusi di parik may dunga ala na sema dua adang ngarong makarijoy mulai siyan bapak ni sigi opo jimron opo cogahon Oh, cuma tindahan. ano ko pungo dari Ngalir ko son harus 20 sama 20 Pak. Ya. Ngalir ko. Masuwi Bang masalay nan de mana do. Pero do nanguli naman kalako. Namangula dyan. Sila na may pero sa siya. Nagibitan mo nila. ay sir mong lokop yokoro Kapubungaran. oh itu deh Sado di mana? Nasisa doon. Ano amang sa job halakon. ise Panglima kan. dang masih sa perbagian kiado Ginan hinahan. perbagian kiado ay sa ngayor dakala opung stabi opung Johannes na masahingon dulu non sanga do tongon na dulu tidak ada nakiba ada ngaro kiaba sa marbuka sa bataran na suri marbuka hiani wala nung bakuran meter na dang palapas sarang dukuri wala kira-kira bi ya terima yang itu non gak salah iya tong na perlu pa si patik kasot tangga panggilwak ko na kita kan itu ba asa bodi hitarong gabe nahot pakare nak tujuan nyari idong kasong pengidosya now